Hello everyone, I'm starting with this short video to remind you of the ebook that I wrote about the Maltese language. Many of you follow me because of the videos I make of the Maltese language, and so I decided to make this ebook. It only costs €2 and you can download it on your mobile, on your computer, anywhere you like. In the description, you will find a link that will take you from where you can buy it. Hope that you find it useful. Skużani. Skużani. Mhux problema. Mhux problema. Tista' terġa' tirrepeti? Tista' terġa' tirrepeti? Tista' titkellem bil-mod? Tista' titkellem bil-mod? Tista' tiktibha? Tista' tiktibha? Fimt x'għedlek? Fimt x'għedlek? Ma nifhimx. Ma nifhimx. Ma nafx. Ma nafx. X'jgħidula dik bil-Malti? X'jgħidula dik bil-Malti? Xi tfisser dik il-kelma bl-Ingliż? Xi tfisser dik il-kelma bl-Ingliż? Kif tgħid grazzi bil-Malti? Kif tgħid grazzi bil-Malti? X'inhi din? X'inhi din? Il-Malti tiegħi ħażin. Il-Malti tiegħi ħażin. Toqgħodx tinkwieta. Toqgħodx tinkwieta. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Tajjeb hekk? Tajjeb hekk? Ħażin hekk? Ħażin hekk? X'suppost ngħid? X'suppost ngħid? Kull m'għandi bżonn nipprattika. Kull m'għandi bżonn nipprattika. Il-Malti tiegħek tajjeb. Il-Malti tiegħek tajjeb.